Kalani mwe mbunge ni ya kaunti ya Kitui Harrison Maluki ni wathana kwikithia uthukumi mwailu ondumwe na kutambunge si ya kaunti ya Kitui aine tina wakwitha kithito cha kwambisya wia wake Maluki sakana etela kwitha mustalini wambe kunengane mautawala mailite kuya memba mambunge ya kaunti su ya Kitui. Onesmus Chalo na Maovo. And continuous improvement becomes our way of life. Kila kama wa miako ya bunge ya kaunti ya Kitui Harrison Maluki na ola etwe MCA wa ward ya Miwanile mwingi otholono wase kuma mwaka nwangilile miongoni na ile nawetakana yu VCO wake nukwithe ukumia mautam kula kwi utangu wa bunge ya kaunti ya Kitui pamona kwa ilili athukumi wa miako ya bunge ya kaunti ya Kitui kiwanza keseo cha kuthukuma kilango endo tabiandu ma kaunti ya Kitui na kaunti assembly ya Kitui unoti uvisi wakwa na ti uvisi personal wa mundu nuvisi wa NNZ kilango enda kumatha nundu bano wea wakwa ni kuthukuma bamwe na speaker wa mbunge tawe chairman wa board ila ithi ayungamie maundu ma mbunge wea wakwa ni kusupport staffs si mbunge kuhakikisha kana si na capacity ya kusupport honorable members nikenda wise kwithia ni mathukuma wea wonesa Maluki weta usindi wake nthini wa visi wa Clark no usindi kwa enende makaunti ya Kitui balo kwetakana na kutumia evuso ye kumya utao kwa utongo wa bunge ya kaunti ya Kitui na kuikithekana miako ya bunge ya kaunti ya Kitui bamona wakabo serikali nebetha vena makwati aneo na kana kumya uthukumi mwailu kwi enende kuunge lango enda kwa tha NNZ ma Kitui ni kana weyono kwa vinya wa Ngai ni nguthukuma na NNZ ma Kitui ni nguthukuma na bunge ya Kitui ni nguthukuma na executive itu nundu weyomwe wa Clark ni kwika advisory kana kutaa yulu wa mitalatala ya bano mbunge na nenda kwasya ni nguthukuma na waaminifu undu nithite nguthukuma NNZ ma Miwani oyundo savandu ma Miwani esabu handu ma Kitui chonze na AKBD tukwatane executive na assembly within twathukuma andu ma Kitui nundu kila andu ma Kitui makwenda ni uthukumi. Maluki anakwatia kilungu cha miongo nyanya na thanthatu yoluha yana katua alange unasindana na kutongosya na kukwata mwanya ovalo kuwetakana na kuthukuma visi kwa wiki kumunene na kana kwikithia uthukuma wa bunge ya kaunti ya Kitui na wailanga na wathi kiwango kingi na kila nzama ya mbodi ila nungamie inakunikilie kwa uliku mathangu monze na yethukicia monze makwiyelesya ntunonie kana Honorable Harrison Maluki mawea urani MC wa Miwani niwe anokie enambemwe na ithita board tonela nosio tumuninge buyosu na kimeo board ya sobe report yo nienda mbunge kana MCA ma approve kana metikele report ya board MCA monze kwa wasiomwe metikela ningu mwatha kana ningu thukuma buyosu tukwatanie na aishimua onze speaker na members monze ma staff na board ila yungamie uthukumi wa mbunge Nilivote Blingo Mavomo Tongoi TV Nito Onesmus Chalo.